بله لسر جوینین گرا ششانو انجام نوی میوانداریا برز شلالگدو سکرتیر پارتیا چپا دموکراتا کردی لسوریه کریه دنباش ماموستا گرا ششام بداوی هات جوینین نوی انجام نوی چبون فرق جداهی دنابرا جوینین دمان هاویه بريده چبون اما ام بخوك اوبوزيسيون وانجمنا مجتمعين كلشي كان انجام في قرين وكو ايدي ترون يعني قرايك حياه اشا شاعينه دولة سوريا برو فشل مفاوضات وضع تحت بيش وهالرجيم آمادني وحاضرني لقل اوبوزيسيون سوريا بشركاتي ببرايتي كاربن دستور تازه بو سوريا رژیم سوریا مدید وی گرده به چوا چند نصوص دستوری پیشکش کردن لهر وکو دوان نصوص دستوری دیگه اوان پیشکش کردن یعنی شاندوانا هدف هوا سوریا وگره وک بری سال 2011 يعني همو خلق اپوزیسیونی همو کسی که وجه رژیم سکنی نسری 10 سال حیا روجا ایرود او اتهام دکرن دوان نصوص خود دوجن ابانا تیرور دباوري مدك مثلا كوميتا دستوري ممكن بيتر الزمان وكاد درجه مع سوريا خو آماده بتو بيتر كارب سرنيكي خو بسكن اب هر وقتي وندادك وهر 8 رجيم مع سوريا دريج دك دباوري عمل دم بيت اوبوزيسيون سوريا ممكن بمبادرات تركب ممكن طرح دبك وانا اما ام بخد بينن بفوق شخص دبينم اب گفتگو اب كوميتا دستوري هر بيتر وقنا انا وقتين النظام بيتر لسنك خب سكن دبيكو ام داو كان وكو اوبوزيسيون بكشتي وكرد جدنا بعد وكو انجمنا نجتمعني كرد متحده خبراء وكسب كاري وكاربن رشانوس الدستوري الماده بكن او لسر رجيم سوريا فرض بكن بله او اشراف ممكن قدام سروي دستوري تشيب يعني رجيم سوريا منهم كل بله مستعمل شش گر هاتن انجام دان انجام وان گران چه سوداوی جگل سوریه و اپوزیسیون سوریه رهبو قل سوريا وبوزيسيون سوريا جي همو جوا قراد بهوريا مد ده هر شيء تاجي نرازي يعني وان هكا خلق سوريا يعني خلق شورش وخلق اوبوزيسيون بقشتي تهيفيا وتأملا وادي كوميتا دستوري ده نمايه رژیم سوریا وجاره وگو متوادی متابعت کرد بلکه او بو ایگو بهتر قزانش کرد جوی گره آنها وگو دیاری یعنی وگو خیای قال لك ولات دراوسي سوريا وقال لك ولات عرب هنو دخازن كو تكليه خبر رجيم سوريا فقرين رجيم سوريا جي بجاري هناك دسبيك قبل كرد خوان نرم كريش بو كش خلكير بيج اما ام حاضر جبو كتك بخدمته واتي كليه واقع هنو ولات عرب درست بن رجيم سوريا دويل بر مساله بسكنه وهر هنگاوه که کدکه خدمت رژیم سوریا ده آوه رژیم خویخوار که خلق سوریا سر 10 سال عد حیانها قتل عام که مزن درست کنیش سراسر سوریا دوی گو رژیم وان هنگاوه اپوزیسیون سوریا وان هنگاوه بوستیند باوری آمده آنها که قال لك اطراف اپوزیسیون سوریا هم تایبتی ناو کوالسیونی ده دعوا دکن که استراتیجیه کنه هی اپوزیسیون سوریا بدانین ده درباره کمیته دستوری ده و از ببر که توان چند روزه به هفته بیده ندوره تشتنه یعنی بین اعلام کردن درباره ده مسئله. بله مامستا نونر کردان ده کمیته بچکتری ده مامستا کامیران حاجو تبینیه ویل سر ناوی سوریا هبو کجالی رژیم و هات بو پیشکش کردن نرینا تا چیه؟ قالوا هر رژیم سرویه که رشد به؟ تبيني ويدي خدنا ورجيم سوريا هر عقلية وي هر عقلية كون أبريد حزار دهاية عقلية بعثة عقلية عنصرية جوينية اعتراف بكسكيناك وأبر جماج وقت قبول صلاة دار جبري نيف قرنيد حتى إستا هر هدفاوي أو همو خلق سوريا بك بعرب يعني ام تفد زانم به چاوا ایشو کار کردی و رژیم و چندا پروژه لسر ملت کرد توبیه کرنه جبوگ جی خلکه ربه بیجه تشتکل سوریانی نگناوه و کردیا جغرافیک سوریانی نگناوه و کردستانه
بۆ vêyekê ئێمە jê dest pê kedin me opozisyona Sûriya re koalîsyonê re tefahum me kiriye Sûriya pêşerojê nabe Cemhuriyet Arabiya Sûriye bi gotina Arabiyê divê gotê tune bi bo ke tebîrê bike li ser hemû xelkê Sûriya û li ser heqîqet û weqea pêkhatiye Sûriya. ئێمە ez dengê xwe tevli dengê bi rêzkariran Hacet Komîtê de ev ملاحظه هبو ملاحظه یک دیگه خدای هر افنرینه انا کسی همو اپوزیسیون سوریایی بله مامستا پرسام الویدر سوریه ولاتی پیکاته یعنی کو گلک پیکاته تیده هنه چما رژیم سوریه لسر دستورا کوین رشد یانجی چما نخوازه کو دانستاندن و کار جوینین دستورا سوریا نو سر بکوه چما هر دم آستانگیان جره درست که رژیم سوریا دستورا آنها هي اوی دستورش خورنی بساندی و کوخوار دستورا و رژیمی رژیم دستورا که بنویسه که مافی خلقی بگی و اپیکاتی سوریا بگی و جیانک دموکراتی لسوریا درست بگی وقتی رژیم نامینه يعني بهوري عمد رژیم هر چند فشار جیلی بکرن و رژیم نه دستوره که لگل اپوزیسیون سوریا لگل خلق سوریا نه نویسته که خطر لسر هبوناوی ولسر ایدئولوژیاوی ولسر سیاستاوی ولسر برنامه‌وی آینده خطر تشکیل بکه و وی که از دبینم که ام خلق که والد چنوتن وکو اپوزیسیون و هر مجتمع ناف دولتی يعني قال لك ولات جهان ها ازلهجي وعربيجي وهرميش هناك برجيم سوريا متواطئ سر في مسألة بقولوا أنا كاد في أوبوزيسيون سوريا شعبي قال لك كيف قريبة ودفعوا هاج بشروج هبج فرق رجيم هنو بقواتر بتكليوي ناف دولتي وكأم دبينن درست بون بترجبري بقواتر بون دفعوا رجيم كارب أدوات أوبوزيسيون سوريا عفوا كارب أدوات خوي خبات كاروبار خو دكوميتا دستوري دو هيئات تفاوض نوا كواليسيون هناكي بوغر وكو مرحلة يعني جي اوبوزيسيون سوريا تي خوستن جي خلكير اثبات بك او جي رجيم سوريا بيتر ديمقراطي وبيتر احترام ما في خلكي دغري نمونه يعني امكارن اوبوزيسيون كارك برياره كبدل دفر خل شوني خو قد دستي ويدي لباكور سوريا هل بجارتنا تشك جيانك ديمقراطي تشك كارب برلمان كي او كي بوخو انتخاب قبل النمونه يكي بو سوريا غوره دخلك تماشا بكم واي الدفرن اوبوزيسيون جيانك ديمقراطي هي اما فاطر حبكم لكوبون كواليسيون بقوات ودبهوريا مد قران كاريك شبه بالسياسه اوبوزيسيون سوريا بله امامسا شانده ناف دولتي غير بيدرسون جو انجامن في جوينه في غري بهيفي بو چما از بلکه نه پیترسون تنه بهیوی بو همو خلق سوریا بهیوی بو جوی داویا و گریده جبرگ هر توافق لسر تشتکی درست نبو چه نبو و هر رژیم سوریا ما پیشنیاری خود کرده دایی گروجه کمیل دومین پیشکش کردن و هر اپوزیسیون جی ما بده بولو توافق لسر تشتکی چه نبو حتی توافق چه نبو جی وقت پیترسون بود لسر دم کوبونا آب يعني قرا حفتمين تشتا مهم انا كاحاطه بيدرسون قال انجمنا او لهي بيشكش بك لبستي حتى حفتيه دي كاب بيدرسون شد بيجو انطباعي ويشبه اوبوزيسيون سوريا خو اماده دكو حاضر دك انا فشار لبيدرسون بيدرسون ببينه قد واحاطه خد قارب حقيقته بيجي قارب بيجي والسبب خراكرنا قرا شاشا كيبو قلنا جديد گفتگو طرفا قلنا جديد نساتنا دستورك جبو سوريا بله امامستا بله دما قرا به هاتا دست نشان كرن يعني بالزلالي هاتا خويا كرن كو تشدميه يعني روج لا بيدرسون لا بيدرسون قرا حفتمين هناك ما وقت تحديد نكري گفتگو جار بشي لقالها مو اطرافها يعني لقال رجيم ولقال اوبوزيسيون قارب عندما قرا حفتمين جي وقت ديار بكن بله گلک سپاس جبو برز شلال هگتو سکرتری پارتیا چپا دموکراتا کردی لسوریه لسر پیشنیا لسر شروعیاتا